Abusia for mama makwaba e de basunsun mu nsem eya na mpanimfo ta aka se bibi wo wiase senka bibi ni wiase anka ye da ye ntupunu mu na reverend ene ye edi mu sembo asuko eno nti this week dear ma me ya sikapa me ena me gie dwa masi nkonwa e wo sunsun mu nsem ho enyema wo ho enyema sisi ena nyame nko na me wa ha ya to nkomodidi ni so baby a reverend and ye no me ne nana ankra ankane no na ye friend nana ankra ba sisi ade minim sa me friend brown minim sa me friend minua just I don't know how to classify him but ni oye pani ni de na oye pani nti no de ni de esa ne ye de man nti nana ankra me san so ma wa kwa aba bi enyo bibi aboko oh yeah sure asitini yo adu no yeah isi ade okay yo adu asore na ako it's a called power of the word and ba I show my estate ba say kura me hwasunko on hwasunko so no but me wo ho a me ne nkrofusia bible okay nti wo free ha na kwa show my estate every Sunday me call Wednesdays me call Fridays and Sundays adana sorry bebre wo koforidua ha ana ha he sorry ebri ha na we decide say ubekwa sorry wo Ashioma Estate baby ana me call first na me ne reverend no na na kwa sorry okay ba yeah reverend okay. Ba no call asori wa akra okay bibi wo ha eto de bia na lord first em ne ade no and I want say first no so na me sheda ntintimi ye okay yeah esa o say that way nya won say na almost so twum but he said ya madam he said o ye de nyame ase ye da obo ade na ase da obo ade na se nana asa na ebeto aso no mami bi sa o question mienu miense bi wa ware me ware ne na embre bi atwam na me ne binum na ewo but me jai sa na o ma no wonso almost the problems ne ade bae yeah I say na me ne oba na ewo na me ne wo mienu me ne wo mienu na o ho na oka jem se be ma pen ne nyame banti ma me so bebe beto my dream wo nana to bo ase uni oba na tena for a very long time me ne tena uni na wo first born eno ne third and fourth born and I say me ne wo first no okay ono de me ne jae okay yeah ba ne nyina so na esa ne oma na eyesa ho de beba ho batie pese ye hu personal life answer nti wo masen wo matre senka ba ko na oye we ne kan ho dia yeah ara ho sem woti ma hwa akola na odu 4 years and oba netimi odi koma wan kan kire me odi koma obi ansana ne nan fofo bi na ebo mama oh nti si ade oba bia ni wa akwa se de bi afi when I make sure afi na hwehwe ba wunya bia be wale aware den say nyankopon we wo kan bible mu kra say say was it bema oba be free ne ma me ne papa na wakoka bema my number yeah that is a very good idea me bon pa say nyankopon e be yi won fempa de amba amen all right so nana a previous nkomana na ne reverend edi no wabobra yi wafa sunsun mu nsem sunsun de so wakasa woma abaso body anka sabri krade ka washa mahoma egu mi sade sa ti say ye ni say the police for agena me twa we food bi na what to bi anka wo de wa homa na ka wode be ma oh okay na answer na be ko your question so no na a previous video na wo kan bi say black and white witches no e per say you the difference between black no and any white no but then start with white no so first so white witches when you na when you my pe on a black in you my pe okay but niema e different say abrofo be one na white okay white no onku on say ade but yen bibi hanom ne de so wo white kura wo de be say ade didn't na wo white say na wuchire mu de nya say white no ensay enku ensay enku ada na ye bibi for de white say before yen adwin
ye honam ne sana ye honam ten sana ye adwin because fani say obroni bae obroni no dey yen Bible bre okay obroni or the Bible no ban so o share yen because oba na tuo kan second kan okay ono ya no den sabae okay this broni beye we a na broni so odada o yinti make can say white witches abrofo afemu no white witches ense dan ye mainly for abrofo okay but sunsum de te say bia me na me ye o na say me na me ye o se sunsum ne fi me mu pe se me nua no wa sunsum nya fi me mu pe me ka say me hu a me ka say oh let us say oh we are ready ebeko okay na say no ye white no ehuma bro kakra wo okay and as I tuntum no oye wade enso owie enso wasa no abeta mame fa nko baby na so no no ana oye wo na wo mu no na wo ye black na na wo me de ma ye ase ni hu se na me kire o ise sunsum de sunsum ena bi wo ha wo mu a ye wo asomafo okay ye wo abrafo na wo ye black na me de me to akira na me ye black na ye black is na udi samone wo say ade unkum me de ne say unso bia wo de eduro ye adwuma bia wo ye befo okay obi a wo de eduro wo de abosom ye ade bia ye befo senka enti sa anka wonte omo kasa no okay na so omo kasa chere se obi de obi bana se ne nem abu a sunsum na kasa chere se ade we bibita echi ade we ye ne se ansa na ayeye se wanye ne saa enye wo sanso be sa se wo de 10 cedi ana se wo de 10 pesos na ye ya wo be charge nipa no na wo yi 10 pesos no de akoma wo mu ansa na omo eja wo na se wanye no a hwenu abeye na metati mpanin sem bi se obi ebeye wa age se wakobisa wase wo fi ansa watimi ayo mi ntwa no okay fane se mi nim baby a ofri okay fane se ofri we bi a achim mi nkyere no so da fane se bi a ofri achim ye me de kasem se bi a achim na se ofri kumase okay na yanku no beye eyeku okay enye we se obi wo ho a ubehu se we obukwa ko bisa was bia symbol bi wo ho a e kire se wo free ha okay bia symbol bi so wo obi hu nti wi asen se yemfa ne se phone a okita yi ana yemfa nsu yi a esi we nye example se bia yemfa mensa se wonsa we e woni e kire wonsa we e woni e kire wonsa we e woni e kire wonsa ye wo we wonsa we woni e kire we woni e kire nti se ni nyina woni e kire na se wan ku bisa we ni e kire a ontumi nye we okay we mi sa we nso baby e kire a ontumi nye we alright we mi sa we nso baby e kire ontumi nye we nti onim honhom e di we echi nti se woni we a wakwako bisa wo baby a wo free ono so wo bi a wo so wo wabusu mu otan wo okay nti wenye obi a otan wo ebusia ni mu dia because ebusu bia enye obi a no do yemfa ne se obi a ni wo otan wa obi tan wi ase se wo tirem se obi ntan wa obua wo bia watare hyemu eye obi ya be ye nye se sunsum ne pe etu okay na be ye to say first no na se wo hu be ye a okay first na nka obi de wa hu se dua na eja e de wo so first be ye no wo se na eja na be ye kura eye suman be ye suman
ade bi a wokwa ya bɔ ne tofa wa chechere se fatisi umra menchero ade na fatai okay wokɔ bebi a wo chechere ade ma wo wa chechere no ɔde bibi abom ɔde bibi abom se okay well se bia bibi se na ya chechere na ɔde ama wo so nim say aswadi beye okay say obi otan obi beye nti beye nya ade a ahoya so beye safi we won me pa chen nti kwan a wo de fa so de aya ade no na eda ne bone ma wo okay nti say ɔde ama wo no it depends on how what the be juma so we start maybe say o start ne papa so a be ne papa so en na beda ne na ya fita no okay nti bone na odi di a beda ne aye tuntum okay that's so nice ebusafo se ne medi kan ka chere wono bibi new year sia kamenu mienu ye da ye bibie ponato ho no nsɛm hyehyɛ nneɛma mu nsɛm wo wiase ano ti ye betwa ye ho sima ye ba ye betaso Busia for saso mamo akwaba PSC akwaba bi ma da e de ba sunsum mu nsɛm ene ni pa me no esi nkonwa ye di sunsum mu enkomo eye nana ankra nana me sanso ma akwaba bi em say de akogu ne de akogu ye toa so a emre bi etwem na o se suman 77 enana agudemu wonkwa no wono mu de na no mo ye mam ena wono mu susu ro ben ena no mu pili e wo brabom nti no but then ye baby bisa wo mu omo wodin okay ye betima bo be 5 bia ye be kan omo ho asem yo grome ono no ne djuma ne sen ye mfa ne baako ono ye brafo oba okay na yewo shewu tobu grome ne na djuma ne sen ono so ye pepe bosom ono bien oma odi kumade oma hu ade na oma odi wiade ni nyina asuma ni nyina wo ne ma okay wo ni nyina wo ne eye okay mo se bi wo ha ade bia o reye na se we nya we bia egbo echi doma untume ye okay na yewo shewu ono so ni djuma ne sen tintin oyo busum tintin oso daya onse na bibi gina wo omo se samantintin ofe no minti okay bonse wo untumi nda no untumi ye no ntuma achew okay nti ono na djuma no nti ono te se wadan ono so chin hwehwe kran we yamre achew wo so far as I know you suma no kwade wo chi ne kunna ma wana za wo yende wode obi abrem se menya ade man okay na se wo na fa ha esumo no okay no me abehwehwe wo no abehwehwe nti oba na wada obi gina wo so tintin no se be ma tintin you are obeso da na obi no wada yu ono no shewu no ono na djuma no ono na djuma ya no okay ene ento ase ene yewo we togbe de say aigbe mem ono yewo ono so Osman mani ko di djuma ben se bia eno so ewo ne djuma odi okay se ono me hu se na me kire mu afa se ono yewo enia nyoma se bia pese wo kawa ono na me mo oba na se me pese ose ade bi wo mu fia ono na obeba na ode adeko na ba okay me yana mpempi me ta se
owo nkakwa enti ono so ono obetumi de kesre atomo so onko baby obeda ho okay enti se wo de no na opesese suma mayekoka obi a togbe ana togbe na osuma no ama ni ko distance okay enso so ono no yesa na yewo we yewo nyedua bi nyedua eno so ewo yo ba kwa wo frɛ no we that we wonde tobo yesi ano e free mu enya 3 enti enya 3 yewo we yewo ba ko so wo ho ono oba oya ono de masturbation eba ono de masturbation ba wo ho ono hu ne pe o say na bibi show akono bi aba mu ana ono ne de ne masturbation no eno akono be ba mu okay enti to do fie o say bi a wo hu aba bi okrum bi a do fie asabe na wa start twetwe mu tubo e hono me pesa ya fani biem oba na wo kan ono no de no sabi na ho ofe enti wo hye da sma ono no dwuma o play o enti na wo de se bia wo why ma de na ye bema na me we bia mafa kwan bia so menya wo bia wo akono de a wo pe bia wo ye masem na wo de afaso na de na nti mo na wo ye no mo na me so me sew wo se untumi nwo esa se oba no beda ne ho bia kire okay mami misa wo so far as I want net no wa ma wan masturbate da dabi okay esunsu ma esa wo na wo hye wo mo so okay nya wo na wo hye wo so episa abofo yen na ye wutumi be control mo okay abofo wo na wo kan wasema abofo de ko okay ti won so aise na yen wi ase abofo ne won okay sunsu mu ni amabone abofo ne won okay akabako ena abako so ono eba mama emma ladies okay ofre bibi se marine bono onye oba de uza yo marine ma awo free room awode akonobo ne mamema se wo ba wo na se bia wa ya meda na se wa kanse mbone afa me hoda me ya ma wa pe ne o man keto ahye a minute na say mayo na omone na ma wo hye ne o ma gete ne enye wo mu nyina na ye o mu adwene because eba fashion ono ye honhoma o de fashion eba ono ye honhoma o de fashion ba nti minti ni yi a na say yenta de hyem no kura no eka ho because say we you na sabi no fugu so a so ono kwawari wo sunsun okay na say ono ne de ya aware sunsun ma ware nti wo kokora wunya be mapa bia mo say wan na ma oyifawa wejao ni nyina ya wo tradition eno so na me wo hu eduru se wo sa wo ba na me hu wo kro na me ka je sa beba be pesa me boa wo be ma sei no di wachi nti e ma wunya kunu papa ana e ma wunya be ma papa ne se wo sa be ma misika na me dia sama no sa dia sama no bitu ma nkrofo na mu wonembu a wo de beba me ame no was man. Ladies, this goes to you. I'm my speechless. Fashion na bana ye away wa chen down nine. Obi wa chen down nine. Okay. Obi wa share we one inside. Anklets. Normal you anklets. You are band. What's black power? Dance ni nyina enye wo na ense wo we bi wa ma sharing na me obeka kra na winim ni a wo pe bisa impempi ya na ye dey didn't say for life nti yan starting baako we obi a wagya wo we won say wo free we ya oba we so okay we won agya wo
we wedding. Okay. And I will say we won't jaw. Nti ano de wo de sha na je won se wonni obi a awo abrabom ahonhom na ba be ware wo nti we wo shaka wa na se ahonhom na ba be ware wo we okay tumidi tuminsa won se tumide won sa kire obi wo hwe ne bi o okay nti na se yen sakra ye de point amanfo so kra etimiku na do sa se bomu de a wa bonitu se nipa na enya hia utimi na wo ho adensin na utimi tono so hwe bibi yo nyina a kire biribi okay yen to so yaka mi na we mentia se obi a se we I promise I promise nipa no wa promise wa on fine she mai no wa promise o get wa sure no dey sure sumu ya chill yeah sumu ya hankofu untumi ye hwe okay ntia ya yen sani fampo de yen tan sharing wa yen sani fa nse enya say oba share ring wa won sani fa so wo tumi ana wo share wo nifa okay me mo say wa share ring wo nifa na say sata me try wa bitumi hwe wa me do tumi sama na me sharing I was me share we undish o ya da na o frɛ ne honhom na we no na te say manim ko eche say wo yo ba na me no te ya first me pe wa me di kan frɛ wo uzuzu na me no wakasa wo me ba wo so ende me pe na wa mpene anase me pe wa pene me de o hye ato so o di kan hye ne honhom nti na me jato afi ma be face no ba o di kan yem sunsun mu adwuma nti me ba pa me tuma hye ne o ma yefi na me de aba me pese wo yam biwa okra na me chichire ye no anyeyi okay biwa okra ye din anyeyi nti me ba na wane asema de be yam no na me de ba be ye wo okay na sempempi wo gina amanfo ano so na me de ye wo hey se bia wo obi anonsem obi pesere wade na se wunni bia let that person go obi tia wo na so oh me pa cho say ono wo ba betwe let that person go and pray wo ho ka asem nkyere wo bi a wunnim no even ze wunnim nipa no kra just calm down to the lowest level na wunni nipa na nkasa oteye nsem wo wiase o na sika so echinye ono bi jessica ho echinye me de ma wo manfa ma wo me de ma wo manfa ma wo atomeso bia yedi kan yesunsun asana de aba wona me okay mama misa wo say usuman no omo wo aduane omo di omo wo ne omo pe omo wo ne omo pe no me so na me mpe na wompe ede na wo mu pa na wompe garlic okay that time na me ndi garlic adana wompe garlic obi opeka che wo se suma mbia na ompe garlic no boa suma bi pe garlic ebi pe imoti ha pe garlic imoti ha ode kura ne bu wo na de garlic tumu na de se de tumu imoti ombe fa usikada eno wodi di abro okay edemu no eno na odi be di agra nti gusika no wia ba ade na neni agye ho no na odi di agro okay na ye wo huma empe garlic okay de mbembiem na ompe biem me mpenkusu ya fita esane owo na me wo no nti na me mpenkusu ya fita nti odi kosu ya fita ma na obeye den odi ma me amindi nti na indomie ne ade mindi men to abonti indomie je se mi gina ona wo ye na mahwe asana media ana dem biem na oba sa sabe wonya ne menses menene nda ona ne daade ni besi ye wo binum a ye wo nsem abosom na wo dos nti na me wo de ye pe wo di fi akam
how do you manage to work with 77? One shasu ya ubiwu. One shasu. Betom ribi betasi bi tugu ye. Ema obeche me. Utimi tubigu sa. Betasi bi tugu ye. Ti ema asembe to me. Okay. And the ukasa me go your way, let me go my way. Ompe. Wako fano. Aise na wako yo obi hu ade. Na waka jenza won ware. Ko na ko twemu ya no de won twemu. Jese when you be a say abusun bia wo nechiwade ti wan fa ebi wa na ningo ngo kokko no palm oil na mindi okay because say sania on penny ntino ono so na beta na nenam okay but obaby no be ma me be pay ngo kokko no na and I once wo yes ama ofiri me nchen. Okay, obani ye ya ma suma ne ko. Ma ono ne momo na oba no ope kwan a oba ne de be free me nchen yako. Ah, okay. Okay. No, this a problem ne buy. Oh, this a problem ne buy. Me who say u to go na so omo na omo punish ba na. Me twen obi 9. Ah. Na won say o twen ai say o jisika. Ah, ti wa anye. Manje. Na no so me jai omo a me de omo ye adwuma no. Se de me de nyankopon tumi na ye adwuma. Okay, ho ne e beba ho pa. Awrade. Je se me hu nyina adwiri me. Me I was for na ba ko so ene se oba se se bia onni tumi bia. Na unhu bia o ka kire ne se twen na ubi hu. That word needs. And now obi wona waka kire twen na ubi hu. Twen na ubi hu. Tumi bia. Onni tumi bia o. Na waka kire nipa ne se wo twen na ubi hu. No ka kire me se twen na ubi hu pes at time me di kan. Akoye ohun. Me di kan de wa ko na ma yi ohun adwuma. Na fe mama obi. Anasa me nam na ma te se obi ka kire obi se twen na ubi hu a. Me tama okache nipa ne se twen na bi mpe mia me honhom ne so enanza wo de opa asema emfa ho asema emfa na wo honhom bone a asema emfa no nkwa na honhom pa asema emfa no oje yeda nyankopon tumi wo hwa sa na ye dem bi papa nyankopon tumi pe na te se bia obi ye obi ade otumi ka nse me twam e wo yesu dem okay but yen tumi na sa time ne wo no eno enim me twam utwam kra no obi ya obi a utumi ma owana nipa na nkasa ka jenze wo memma word bi afiri wa no na waka je nipa na megina so de ayewo oku obi da wasai obi da wa ma obi endi yida wa ji obi bibi afiri so say I don't know what to say again in some na Thomas Wama bebre o ya wodi ya na we abanga seminti miye bi da onye all right so what ji obi eni munyam da ene de fanese minu ya no there be Mr. Paje se fanese unu ya no me okay minu ya no waka che se ni betu kwan ompene na waka che se mi betu kwan se mi tu no meboa unu ya ne sen wo sen me a o hwa me yode me enya wo de mema wako but musa asambeto sunsun onim sunsun bone innim se ninu ane wo onim se wo na de bia oto aduane ma no odi sen kaminu ane wo na be ko be na den na wo ka se wo bebo ba akosi baako okay sen kenye she oh mami bisa obi say mo ready ni page sunsun mutimi ready ni page untumi je say nsem afi aji say epie free na no fani say okay osofo fani say papa aka je say bebe say me ko bu obi na say papa anka wona no a momonte onte opa fa say suma nto wo say na ka say suma hu fi suma nonte wafa ana wo ye no bosumwe kan wo tirim se bosumwe hu fi onte hwe
na za no ko ho nhyɛ na nya obi ase nti ade na esi won tumin ode ewura ye okay ne anu mu no eno ye de frɛ fa so keke fa ne so obi akwahye bosom okay bosom na ni sunsum no na sɛ wo bɔ mpae ma obi na sunsum ne tu a sunsum no hu yo okonenam nti oba na sɛ kwan da ho a asam ewura wo fa ne sɛ time ewu wo time ewu ya haban dia haban me hu bu esayare wode ya nneoma bi forget us kra ya de time ewu ye o de yes aye den mo so mpɛ waja na mane nkwai time ewu o tro be ama ne din was ro wa tro ba ani meye reverend for boys ya yo no this is where to the wono kra yeah so omo wo ka una miso me firi mu oh ye be ba ho baby Reverend Albert a champon e wo bia nyame insura no abreni nyina nyame fa enkoso na wonu ma wa divert e wo nyame sumu no nyame hye ne den se be ya obeyi wo mafiri mo saa onim se yenje ne nyina ye birubi jene yen kata mi ewu no de ye me de pa tami ewu fa ne se obi de oka okay na pese o dan ka ye de tami ewu na dan ka o churo ne din wo be chire ye no na ya asem no wo be chire e bia na bia na nipa na na tie chire okay na e de o hawa bre na nkasa na wo nsunsan so aban bia wo nsunsan so okay ntina mpesa me start na ye di no tese yenje ne me de ma to meduane me ye aduane me twetwa jene yenje ne ya afu jene okay na machuro udin say wo na mepe wo bia efia machuro efia wo so machuro na nankra wase na me de jene no mapai jene ne mutu me pai mutu a me de paper na machuro yende no me de ahye biwi a me de praye awo me de woni nyina me kasa wo esa me odi ya me keke okay me kasa me ka ade ya me yi enchirem enka asem no mani ka pesa me kire say tumi a woyen ano no okay ene ye de at times enye abusum tumi no Internet say Jane ne de is it a real love e be mani panado real obedo all right so producer check out minu so we dada the girl we Jane no utro di na de shim na o de prayer awo wo abenamansa wo me we na me kasa yi pepe se wo do me essence na wo do me kan no na de awo na epui in so bi ani uri a bola na wo de kwato so no na bi a toilet na wo de tumu no what you say that pina jana bia na sebi toilet to de nti e ba ni se ni de wo sa fe wo be ye wie be duru baby na odo no aye basa dane nti sa te se na wo dane ka sa make ka jo se time ewi wo twro nipa na ode ka no wosoro mo se time ewi lie down finfin yeah lie down finfin kese pa na wi wa twro wo de wa ase ti ase ai ma min twa wan ansa wo fa haban a mo se haban bebre te se yensem yeah yemfa e champon enye mo se edane eko dia de besisi a wo de ya ahwe nti time ewu no wa twro nipa no entro wo udin e wo so sorry wo betro udin na wa ase okay na wa ka kire wo twro nyina wa ka wo krachi ya ode mekai ade a me yeyi me de dan wo ka men kase wu obi wo otum ka say ade a me ye me kun pe na wo de wa no ka no wo nyankopon ode tumi hye yen ano nti yen tachire mai utumi ka kire obi say wo ade be chi a obi wu a be say yen na ya yen tanka ne keke mo say ye de biribi etachire okay mumu de mun kan keke bobi onum so ni tumi o kan keke na waka na kana wo kan tumi bi besom because na say mentie ni ya tumi ne enenam ye wa honhoma obi an koma no
ya wa honhoma obia mfa nye adwuma wache sa honhom ni bi dia ye adwuma da na o makope asem dia brɛ mfama mu wo na wo mfama wo honhom ye wo dua wo se mra woto obonsam baaye no minim bible mu minim ye mra woto obonsam baaye no ebi akọ siom abofo ne bi niem na ebi ko siom abom nduam satam na wonsi edan da bi nti na asase na nkasa enso wone de dia omo ka asase no so ka asase no so okay nti se unya yesa no ma ni nyina se abo we ni oma na obodin wo wano keke no won wo kanu mframa wo hum so mu esum ne wodua mu so mu okay ahom bia wo etu afi obi mu asum nanse we so mu nti yanga no eye niama bebre eno na nyankopon de bo osoro ne asase o ka say dua mra na dua bae na nim se tam woto obonsam so ba no o sanka say mundue osoro o say asase so ne nsuo mu even ya no akere me mundue okay bataya at times na ya campaign yes asase so fo mundue but nsuo mu fo ara na se fo eni wa nkata ma o se obeye we ya obi be free nsuo mu na aba twɛn nsuo mu fo de se omo de omo gi omani asase so fo na nim se nsuo mu fo ba asase so omo be yeden na ka bebre wa asase so onim se ni nyina na yeto ni nyina na obi kan skade ko to free po ya craft free amana one ne de afa po ne so de aba emiri bi me yesenka minka ba emiri bi bikotena nsuo beebi a obi enhume okay e wo Ghana ha wo try a asembeto nti men try isi anyame adom nyame age no bikotel beebi a obi ba onwo obi so ba onwo na me hu se na nsuo mu apai menu a ka efri nsuo mu a eba nsuo mu a eba nti amama nye den man ka hwe mi hweye hwedin satam so na me pese bi hu ni oma bia emma efri nsuo mu ba data no obedi festival bi nti emma efri nsuo mu ba na se mempen me ntie ni ya mempente mu ntwa wano na yese ye nipa ye na masase so kra no yenye nipa obi afifu be bi na eba all right ti me hweye na me hwa me hu se ni ebe die eso so sen me na ko wa me pe hu me una wa kokudro pa o me de ade bi abana ka se me nku metumeku ba de akoko ba me nku ada na nku akoko dey easy to kill me camera bi etwem ai wo de na tuwa na de be ma bia ni fie say yekum akoko me amekum ye ba me se de me de atibida ba umfa ada na umfa second twa akoko nse ni nyina na ene mabone ewo sunsun bonne mu okay this at time no na me de hu se sana nsuo so enioma ya pepa asase so no ebi nsuo wako mi ncha me we de facha me be to asoma me ti echi so ebeto mbiri bi na me wo Cape Coast na menua ba ko na ye konfo no say owo mo busi okay na ono ye konfo nti ma me bi baaye no say ofinsuo mu na me sa me okan ye no baby na me ngene ndi ti okan ye pe na me say asem we me di akira akopem na wie na wunya asa akukudro no bibi an sheki u say enko wunya don ho ewura asa anuoma ni mu a unsro hye wakukudro wo high level opa ka kire me say 1 o'clock 12 o'clock konsuo bi eda ho metuma ko
because when you do who remu pe obusu afọ okra hunsu te se kanka kora se woka je ha ukwa be wu obekọ na wekọ yento aso mre bi na maame no ba ye mark ba kokra na na hu kokọ tron mark pon ni no wo fejie but ade da ne ha e ade white pen da ne ha okay o se oto no ka se camera na ka aba no ne one be ma bi na ba ye be ma ne de o kire ya ofi Jamestown okay nana oba ne de ono so nyeni on free ha no ofi nsu ase all right na obi kire ne se menua no oye nsuom konfo okay onua no nsuom konfo nti ono nsuman no aye bosompo nti okompo okay se nsuo fo obi ono no be ya amane ana nsuo ne de na ba okay nti yes no say o chense Thursday omra na obeso ko gya ne kwan okwa ko gya ne kwan no say wo oba onfa ne kunu ne mra na ni ese ne kunu ndi onko bi ni kunu boy no Jamestown no no onko bi ti one ne ko nsuo na no wo ya amane ama oku nsuo no mu ye twen ye oni menua ne pene ko ye omu teta anu mu wokomu okoya yehu ne echi bi ti okọ ne san afi yehu ne yeye na wonyina won ayera wonsu nu nyina na yete wo yegina wa mewoso we no mewoso sa de bia ya konfo onua atima ko mewoso se ujaya obeka okay jese wo so ma no nyene sa tam ne de minya wahwe na hodi bia be hwem wo so ya peye 2 hours on my ti ewumwa no bae obae no obeka ho nsem kakra kire jo obae no pena papa ni shia na no say anti chese de bia asema ho ka say edan we po enye wo na osi ye wo ka say wo pedan na dan bae wo pe say wo ka say njo o ka say opeka bo se ka ba teenage se ni nyina afi so na otumi ka say ha de me nyanka me wasa say one plot da obe una one plot e wo bibi wo wi ase oba ya me bisa ne say ntimi bra wo ye den na aneoma we nyina utumi koye ansa na obomu kire me say nyese wo ko mu a na wakwaduro be ya kwan tenten ane say wo kwa akra it is a fiti ebri a wo kwa akra won say emuwa obedu Madina obedu baby shiashi obedu sa kodu sa baby the station well Bacha yeba ebusafo emreni afa nti na woche sene me sure si nkonwa na ye betwa so efri ebra ne bra no ekọ eponimu nsuo na se a wo baaye no eho ena ye betwa so efri ye betwa so a de akokosi ebra obo ade de ne nsaka no eno nti da se na ye besan so ehia sunsumu nsem ye tenase a yedi sunsumu ne ehinta sunsumu wiase nsem ahodo a ebu so wo honom eno bi ye fa bi na afa yetie bi ne yedi bi bobra na ne de wo se wo ye ne ni se wo ye wo asase so no na wafa bi na wo de abobra edi ameje so eye ma me ya sikapa da se ne ye besan so hia makramo